Shwa bangin sedang ya ke Khubor, ni kerpat ipi ki Nongpynim, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pin yo kloy ki Khubor na ke jela. Ka Jaintia Hills Development Society, Jhds sa shisien pat, kala Pynlong ya ke program lehkmen Advanced Christmas, ryngkat bagi Khynnah ki bawan na ke Longiing Baduk. Ya ke ni ke program la Pynlong ha ke Ophis Treikam ka Jhds, Kabadan ha Lumbihsyntu, Mihmyntdu, West Jaintia Hills District. Ya ke jingialang la pyniaid ke Kong Mandakini Nongtdu, kabalong ke Center Coordinator Childline, ha ke jingiadonlang u Director ke Jhds u Father Manbha Pakem, u Coordinator ke Jhds u Bah Denis Kurkalang, nalor ki Trai bat ki dkhot jong katei ke kenhun. U Father Manbha Pakem ula sam ya ke Khubor Chrismas ban pdiang ya ke jingwanlong briew u Nongpynim u Trai Jesus Christ. Uloong ba ke Christmas ka wanra ya ke Khubor jong ke jingiaid, ke lehkmen, ke jingsup, bat ke jingiaburam markeliang, bat ke bakam kerpang, kalong man le isnei ki briew ki badonkam ya ke jingiarap. Habakran shushu ula kentu ya ki kmi ki kpa, ki nong sumar bakin sumar hok ela ki khun, lada ki don kinu ki basha ben, bat badu ela ke hok ke jongki, bakin wan sya ke jaka Treikam ke Jhds, bakan penyo jingiarap kat bala kabor. Hadian belasam ke Khubor la don ru ke jingot yau kek, bat ke jingiabam jalang, kumju ru lasam ya ki jing ais ngubah Christmas ya ki te ki Khynnah, basyam shitom, da ki sopti bat ki tiar ban pendonkam, ha ki jing puli ki jongki. Kumban si penkenmau ke Jaintia Hills Development Society, kalaya rap ban penlet school A, ya prap hongut ki Khynnah, ki bekerdu, ki banaduk ke kelas 1, haduk kelas 12, da ke bapenlut pensep ya barok ki jing donkam ha school. Lapan ipu ipieng ya ke ni ke jing lehkmen, da ke jing syat bat jing rwai, bala ai kerpang, da ki nong Trai ke Jhds, ryngkat bat katu kat ni ki Khynnah, ki bawan sya katei ke program. Katei hap kejing ke kli hap chong mai, mo hap ya kelam si tai, hap ong ki, hap batai ki, na hap ya sai na batai ki. Rai buk sim chap ni ki pai ki paun tam Khynnah la nam Khynnah bi, mo mem tang exam ki kon bi. Lani pemem lain sekolah degi, tu siapa Khynnah, siapa penting, kenang yo itif di Khynnah cuma yaki, kedatok aku kejut di Khynnah. To say thank you, to say thank Father Manbha Pakem, who helped me to get education, sponsorship for me. Thank you so much, Father. May God bless you. I also thank Miss Manbha Pakem, who support me in my study. Just like my parents. Just like